ki parabangay be jong kabalang Presbyterian Mauro ki parabangay be ki bani ki bay pat ki balang bat ki parlok ki bay ki bala ban yo don rengkat bat ngi hagani ka por ngi pediang sobhai pi hagani ka ginseng kabawan lingba ka YouTube channel jong kabalang Presbyterian Mauro ka jingkuble ye pi haga kerteng ka jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ menta ka sngi ka day ka Pentecost Sunday ka sngi hakabangi ken mau ya ka jingwan hier ka jong mensemak hoj halor ki senran ki jong jisu haka kamra ka bahaneng bat ngi duwai bo blay undon rengkat bat ngi hagani ka ginseng hagani ka step da ka bor ka jong mensemak hoj hi nginya pendem haka jing duwai au blay bo kpau jongi bahabaneng ngi aingu yeme na ka benta ka ni ka por ka bame aingi bangila ban mani ban syakri ban pendon buram ya ka kerteng ka bak hoj ka jong me ngi kerpat bemen don rengkat bat ngi bat bemen yalam me yaki benta baro jong jing syakri ke jongi yaki nengi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi u Jesus Christ amen ngini syakri ya ublay da kabangi ruai lang ke jing ruai ka basan spa prabu pra barhadin ke ni ke jing ruai nga kerpat ye wei ni ki dkhot committee jong ka balang Presbyterian Mauro i Mr. KS Dingdo ba in sngob haban sa lamingi haga jing puli na kaktiin ka jong blay bat aga jing duwai. Try ko magasngi Pentecost ato te na ka borba bakraw ban ingdu ki pop ko magading barhem amen sim bakhoy tawan ka jing ruai sanspa prapupra. Rai kumhaka si Pentecost atu theda ka borba bakraw paning doki popkum hakading barhem amen simbakun doan amen simba jem nun atuan nokloy gigi kunjong me don kam jing im pendo ki jing snow ha isin til birthday bangan burutang Yami trying idang hadukani kapor human simba kut kajing ular pamenteno hapneng jongi trimenta human simba kut Gabor amen simba jem nun atuan nokloy gigi kunjong medan kam jing im pendoki jing snowba kisin til birthday pangan burutang yami. Hasway bangilay lang au blay jeng duway. Ngan persngaw katawa di nagaktian ng jeng blay bangilay basyam ki hartli ki benta. Katakan long kabenta kaban kong naga kitab ko jong Amos kalonong kabasaw kat khot kabakadar bat naga gospel kat ko mu Matias kalonong kabar husaw kad khot kabalay pun rieu hadu kabasaw husaw tungin sa skor yekaktien ka jong blay namar kata kumne nganle yame ko Israel bat namar bangan le yakani hame tu kre banya kendu bat oblay jong me go Israel.
Henry sapang kata kasngi bat kata ka poru om don batep. Lemne ki angel ki beneng Henry tanguk pa jong ahi. Te kumbal lalong kisngi unuwa. Kumtaru kalong kata ka jingwa no kono breu. Naba kumba kalong ha kita kisngi ki ba mensua. Kata ka jing silai bat kia bam kia di. Bat kia syong kurim kia pen syong kurim. Tat anda kata ka sngi mau nuwa ulalet hapo kata ka ying leng. Bat kim syam lasut nyau tat anda lawan kata ka jing silai. Bat kala rongno yaki baro kum taru kan long kata ka jing wanu kono brio. Enda kum ta arngot kin yadon hakalengka yawen simno te yawen laino. Arngot kin yasyong teliat hakaying teliat. Yakawela simno te yakaway pat la ino. Namar kata tu saray na bapimtip. Hakano makas ngibo wano try jong pi. Yakanete fitip baladaw try yeng utip. Hakano ka porbon wano nung tu. Undal ap bat om da syaban prat yakayeng jong u. Namar kata piru tolong ke balakloy. Naba hakapor ba pimmot wan ukono breu. Ublayun karku nagjing pulin nagaktian kabakot kajang u dungini pai ublay kajing duay. Kokpa jongi ubaha beneng. Ni aingu yame ba me sasisian pat ko try me penyo yangi kaniga lahat. Kabakodor hakaniga sngi kabakraw kajang me. Ya kabangin don nakaniga yeng kabakantang kajang me. Ngiyoban syakri kakatang kajong me. Toy ko try. Langim la kau try kom ki para banget baro jong kabalang ya pangindon lang haka ni kapur. Haka ni kasngi kabukra ko jong me. Namar kita kajing penuwet haka pangidon na kajing pakhang. Jong ka ni ka lockdown. Ko try ba iye namakata. Ni ay nguru ya me ko try ba lo pli kilat ko try kabalang kajong me kabalang Presbyterian Mauro. Ya ka mangila ko try ban pembait lagi program. Jong ki jing duai ha ko badai laki yeng ki sem ki jongi halaki jong ki yeng ko try bi ni ai nguru ya me balang bajong ba jing ngokut lat ki jongi ha ka ba ta ka ne ka lockdown ban ko try me pli ka lat ki jongi ya ka wala ban penrhem me ki syakri halaki jong ki yeng ki sem po jong kabalang ka jong me ko try kum jurung ai ngu ya me Bame pli kalat ya kabang ilaban yo ban rung haki yung kisem kijongi leng bajo kene ka channel haka bakalang Presbyterian Mauro kapenun kam namakata ko turai leng bana ka jaka haka bala ban sam ban besai ka kubon ka ktiang kijong me leng bak syakri ka kodor mat ka kansai kijong me kiwa me mela khot ya ki ban besa ban mari rap yo pai lang jong me dodon makat namakata ko turai lambat ngi ka por da ka jing sungu pada ka jing snow rit ngi wana khabat jong me ngi karpat ya kabor ka jong me ngi yos ngau ni ka khubor ka tien ka jong me ka bangila pule ha ka ka por ko drive it kapen kan mau yang ngi bangin pen kre ya la ka jong ka jing em simet la simet na bangin ngim tip ha ka no ka sngi ka ba me men wan du ya rap na ma ka ta ka drive bangin don ka ta jing ka men ka scam bangin don ka ta ka jing pen kre ha ka ba me men wan bangin syam Bamin syam yang ibang ngidon aga burom ka jong me. Bangin yo ko try ka ban lek lambat me. Nama kata ko try ka mo yung unong ya tul pa ama suang. Do pen kre ban ya kendo bat ublay. Do yarap nama kata ko try ngiru. Bangin pen kre ya ka jing im jongi. Bangin ya syam lambat me. Ngi aingu ya me ko try lang bajo ka ni ka porru ba me penyo hangi ya ka ni ka sni. Ka sni ka kerpang ka pente ka sande. Haka ken mau ko try ya ka jingwan hiar ka jong museum jong me hap dang jong kisunan ka jong me ka kamera ka bahaneng ko try bi ila pendabi kira ka bor ka jong museum ko jong me kila ban le ki baro da ka bor ka jong museum ko jong me na ka ta ko try ka ni ka porru ngi aingu ya me bangi kerpat ya me batu ya rap ko try lang ba ka kubor ka bangin yos ngau na syakri jong me iten besan light plang Bakal long kabor ko trayangi kum ki kun ke blastius pa ke jong me ki bios ngolong ba jong ni ke YouTube channel jong kabalang bakal na long si sa kabor bakit panrem nya ke jinget nya ke jing syakri jong ki halak ke jong ki ke sem ke jong ki do lai ke kun ke jong me ki don kam bat ki trang bat sa skor ke tin jong me tin jong me ai ngis ngo bor jong ka hangi kren atrai ngis sa skor melong ublai hi
Diangnya kamu dah maaf ikipop kubun hak keteng jong Jisu ngatuai. Amen. Ngi penpau ke Jisungu ya Mr. K.S. Dingdo ibalong idukot komiti balang jangka balang Presbyterian Mauro ibalay laming ke jing puli na kakhtien ke jang ublay bat ke jing duway. Hagani ke porpat para bangit bayed bat ki parlok nginyo sngoy ke jing ruay karpang na Mr. Boot Shaprang Lingdo bat Mr. Mat Biang Tau Shadab. Mr. Boot Shaprang Lingdo idukot jangka balang Presbyterian Maukar isyong isa hangni ke snong Mauro jang hi. Mr. Mat Biang Tau Shadab idi dukot jangka balang Presbyterian Jayau isyong isa hamaulay nong pathaw to bleun kurku ya ka jing syakri ka bagi don ban ai hagani kapor. Ladangan keliapi Shano Pinland Anda kajing hapertai kalawai Pidone kajubab Banya toyangan Lara yala jing to perkat ba Hang no pen chong nong rem Yala ka jong ka jing Haba utrai unwan Barang yel hajing risa Haket bishar ublay Hakaway kas ngingen yang Doan warom penslam Larangannya tu iapi baron kalenti Sya ublay ukpa jing sok jong uhi Pikloy ne emban nget ya jing ya to jonga Baji sulenti jing bat jing shisha Hang no pen chong nong rem Yala ka jong ka jing Haba utrai unwan Barang el hajing risa Haket bishar ublay Hakaway kas ngingen yang Doan warom penslam Doan wano mental Larangannya tu iapi baron kalenti Sya ublay ukpa jing song jong uhi Pikloy ne emban nget ya jing ya to jonga Baji sulenti jing bat jing shisha Hang no pen chong nong rem Yala ka jong ka jing Haba utrai unwan Barang el hajing risa Haket bishar ublay Hakaway kas ngingen yang Doan waram penslam Doan wano mentah Doan warom penslam Doan
no mentah. Tentang Bro Menjong Bleng. Amin. Para bengit bi sesisian pan ngi ai ku blai pi iwei pa iwei ki badan lagi yeng ki sem haka gerteng ka jong utrai bau nong pen im jungi uji sukris keni gede ka lai puai terik ubnai me bat ka du ka Pentecost Sunday nyai ngo yo blai bengi la ban yo ye ki jingi seng haka ni ka singi ki be day ban ka Pentecost hakini ka por mentah khatwei biji ngi yo ya ka jingi seng ka bakarpang ban ngi don apeng jungi ye teman besan BC lai plang ibalong teman besan jong ka balang Presbyterian Maukhar ibala kloy ban wan ban rap ye ngi kum ka balang ban sam ye ka khubor ka tien ka jong blai baro na ngi tho bhai teman besan Isong isa hangni hagasnong jongi hi hamauro ban ngi sngokmen sibon bai long la kloy ban sam ye ka khubor ka ktien ka joblei hapling jongi la sibit janmien ngin yo biang ye ka sagawai pa ka jingi seng ka bangin yo hi ban sngap lingba kini ki kor ki bor jong kani ka juk ka bamanta hapo ka jingi lam jong ka jingi seng kan thei jong ka balang barhagati ki jingi seng jan miet iwe ne ki longkme jong ka balang i Mrs. E. Mauri in ai ko khubor na gaktien ka jong blai parabang be ye nyela sam ye gitu ki program gumto sigiyen kabalakut no hadu kalai puai terik mentau benai kabamot mentah kisngi tenadu la sai kisngi mondi sitarik ngin sesam biang da ki wei pat ki program ban peteng ye ki jingi seng duai hagi yang kisem kijongi hagan nyo terik kabadai kising utrai kabaning kong jong ubnai jun ngin sayo biang yi kijingi seng kumni kumbangi yo mentang kawai hakapor shibiji mensingi hagajing alam jong kabalang bad kawai pat hakapor san beji janmin hagajing alam kajingi seng samla ngi kerpat ipi ki prabangi bi baro hagijing kisem bapen yai peteng ban sakri lang bad kabalang bad kini ki program ki bangi don lingba ke YouTube hagini ki por ngin yo sngono ya ka khubor na gaktin ka jong blai nai temen besan BC light plang Tangin niya duway. Ablay maruk pa jang yu bahabening. Ngaingo yame ba malaw sya yalaw jong syakri berit jong me. Ban yeng negani ka jaka ka bagentang. Yaka ban pla. Yaka khubor ka jing ihit ka jong me. Tuwat eno yalaw jong syakri. Tu keren lang bau syakri. Yaka ay ka ba medan ban keren. Nakabanta jong ilang baro. Yaka por ka badang sa. Baro. Nga ay ti. Hakiksang tiblay badon bor jong me. Hakakerteng try badunong penim. Beid jong yu Jesus Christ. Nga duay. Nga pani kini baro. Amen. Kakubor ka ba munsimu blay. Pun sngaw yang mangan keren akan ikasni Pentecost. Kalong. Banlong ki balapan kre. Ban yakin do bat ublay jong pi. Lapan siyang nong rim yakani no amas. Kalanong kabasaw kadukhat kabakadar. Bat kum juru no Matius kalanong kabaar pausaw. Kadukhat kabalay pun riyo hadu saw pausaw. Kecingkali kalakban mi. Happy bat hanga. Balay bangidon kam ban penkrek. Kata kalong kecingkali. Ngalalong Kristan.
Katam day balapan kre. Ngaladap le lut iki kendon baga balang kalabo. Hato. Katakam day ke balapan kre. Kita kilong kijing ong jonga bat jong pi. Henry nginya kmi pat. Kay ke bau blay. Uang. Bangi day ban pen kre. Kapanang kong kalong kani. Bangi don hakata ka condition. Jong ka jing long pop. Jonga bat jong pi. Nilong ki bampat bit. Ay ruang. Dan ya kendu bat ublay. Ubakut bat ubahok. Namar nga bat mapi nilong ki bamkut bat ki bamhok. Kaktin ublay ka ong nagstisinong Rome san kadar. Namar katakeng. Kat kumbada wayu brio kapop kalapsut sa kapertay. Bat kata kapop kajinyap. Bat kumta kata kajinyap kalawan hap aki benrio baro par. Namar baro kilalepop. Ini kentin baro. Kamut ubah hang lalepop. Ubah sniu lalepop. Ubah don buram bat ubam don buram. Ubah rispan ubah duk ubah start ubah bid. Ujaj benrio baro. Ula lepop onggak tilu blay. Wadu David usau to ya kani. Uang nagasam san puway kerkhot kebesan. Hakmi la tau dur yanga. Hakajing bamhok. Bat hakapop kakpo kakmi jonga. Kalapun yanga. Day nakatagadaw. Bau blay. Udawa nga napi. Bangin pen kre yaladi. Balay namaru blay ulong ubakut bat ubahok. Nga mapi ngilong kibapop bat kibamhok. Nakatagadaw ublay kwa yang ayapi bangin penkre shwa yalade shwa bangin ya kendo ya ublay. Namar bau blay ulong ubakut bat ubahok. Ni don kam ban long kibakut bat kibahok. Ban long kibakut bat kibahok. Day stang u Jesu Christ. Ubala ban ay hanga bat api. Ya kata ka jingkut, ya kata ka jinghok. Haka baka percay kam la ban ay. Kanyam kam la ban ay. Kijingpa. Jonga jong pi, kijing hok jonga jong pi kimla banai, kaspa pertai bat keburam jong ka kimla banai. Day tangkas nam ke jong Jesus Christ. Haka bangila ban yo ya kata ke jing kod bat ke jing hok. Kasnam ke baula play halalom Calvary. Bat day tangkan kasnam jong Jesus ke ban la ban penyo yang ya pi kata kalat bagian kendo ya ublay markmat dai na kata kadaw bau blay usad dawa topen kre ban ya kendo ban ublay jong pi kebaar pat kadaw kebau blay dawa nanga na pi bangin pen kre kalong bangidon hakata ke condition jong kajing sakma bat ngila jano no blay. Ngila sakma bat ngila jano no blay. Ong no Isaya san pulai kan riu. Ngi baro kom kilang brot. Ngila sakma ngila paina away shala kelentia. Udan away kena. Haka baka kemi. Kalamot banyalam yo syakaway ka trade fair. Kamot ka balong kayo kabayadi kayatit. Teka ni kami kalapan kre yala uniukod barit jongka. Banyalam siya kata ka trade fair. Bat haba kalapan kre kalayalam yo kadabat baik ti jongu namarhaka ni ka trade fair kibon ba kibriyo kibayadi kayatit. Kibriu kibalitit jing tit ru nakata trade fair. Na marketing ya uja. Kum ta kalabat kak ikti jong u. Kilayat nagawi ka stall sigawi ka stall. Uniukun jong ka ulapet sigadiang sikamon.
Ui ki balun. Ui ki khod meriu. Ui ya ki sweets. Ui ki jing lekai ki babon jat. Bat kum ta ulay tandat ba. Tika kami jong haba kalapoy kway dukan kala iwi tiar iba kakwa bantit. Kum ta kala tiet ita itiar bat haba kala say pisa ban ai siyaw tao nong di kala penlak ya kakti kabakabat ya lau jong kur. Te anu kun uyat siat nang tabat. Uyat siat bau itenat palat. Kekmen daladep ki kam ki jam jongka kata kejing yatiet jongka. Kapet senau tau kun don syuk. Kalawat yu keleng-keleng. Kam lap syuk yu. Kum ta kelas nusi bah. Kam tip syuk kum no ban le. Senau liu kun udon. Senau liu kun ujak. Kum ta kalalek syuk office. Jong kita try ki badai pet ya kata ke treat fair. Kong koba kun jengau lajak. Ngam tip gan le kum no. So bahaya rap lem si yang ah. Tikum tahu try jong kata ke treat fair. Udon ke phone. But udon kata ka Mike ban pensawa ula pensawa wang udon way kena ubaja hang ni treat fair uba fong ka jan kum ta ka sapti kum ta ka kemi kalawat yu henry kam sim bat kam sim lap ladon mano ba sim bat balap yu sobha sawalam siya ni ka office haka ni ka jaka kum ta don kibriu kibalalap yu ni ukhenda bat kilali yalam yu syata si office tiu ni ukhena habau yu iya la ka jong ka kemi umare wong mei shano pija haka jing shisha amdai ka kemi ka baca Henry Day mau baca bon kiben sim kila sakma bat kila jano klem belai bat klem jingkermen kila ja menta bat kinja syabam jukut day na kata-kataw bangi day ban persyang ban job iki mensim kenang bangi la ban syem iki niki balaja bat ban penim yaki habau breu do no ya ke bisnes jongu katakan day ke jing do ke bakraw ladau breu udo no ya ke jing kat jing kia jongu kataru kam day ke jing do ke bakraw Henry ladau breu udo no ya ke mensim jongu katakan kalong ke jing do ke bakraw day na kadagadaw bau jisu wong nang Matius kan riu arpun riu na bau riu un mentoy ayu ladau yo ya ke peneng bat ya ke kendau baro penban udu no ya ke jing im jong u men bat para bi jonga ini kentin loss nila sakman laja ikan top haka iye besusi tame aduk kata-kata ini kentin jaklane lost. Kabamot eternal separation. Kajing penyakhlat segi babam jukut na ublay. Kamot kabala jukut kajing yaday bat ublay na bam jukut syabam jukut. Ini kentin jaru ito bat imot eternal suffering. Kabamot ba kajing sitam bat kajing jenjar na bam jukut syabam jukut ngiken mau ya kajing itu kana syapang urius pa bat ulas ros na Lukas nang bakat nrio haba uni ulas ros ulayap ulaklat kaktinu blay kong
baki angel kilawan siyaw yo. Bat kumjuru, uniw ruspa ulayap, bat lalitep yo. Ngam artatin, baki lalitep don buram yo. Ngam artatin, baki jingkren ki babun, kilabun bah, ban yarok, ban pendon buram, yaw ni ruspa. Iki kam ki jinglek jong uban bau dang im. Kumta ki litep don buram yo. Henry yo Lazarus. Ka Bible ko kam ong baki litep yo. Lesi uyap siya surok lanti sengkian. Henry ka Bible ka ketinu blay ka ong baki angel kiwan siyaw yo. Lazarus habaw uyap ulit siya ta kajingsuk. Udon bat u Abraham. Kadbaw ruspa habaw uyap ulit siya dujok. Kani kalong kajing penyaklat ha kabaw ruspa umla siya banya kendo yaw blay. Eternal separation kajing penyaklat siya kibam jukut. Ladukut kajing yaday badu blay. Bat kajing sitam kababam jukut. Siya kibam jukut. Uhaban mat. Ngayon iya kani kajing sisya. Bau Jisu yato ya kani ka story. Ya kani kajing yato kanaha. Bon nangiru. Ngila jabat ngila sakma naublay. Ngong happy am. Hendray limda pi kela kabamut. Pi barok pinjat no kumju. Hagaktin pareng ko ong pare-peresya. Pi barok pinjat no kumju. Day nakataka daw. Bau blay udawa nanganapi. Bau lang bakot bat ubahok. Udawa nanganapi. Balay bangin penkre yaladi. Kabalay. Balay ngidon kamban penkre kadaw kalong. Baka jingwan jong Jisu Krisru kalahajan. Namar statang sibit arbit. Utaw banwan. Om pentut ang kaktinu blay. Hoat kapor ngimtip lano Jisu nwan. Ula banwan menstep ni mensni ni siteng senyala ni janmit. Ula banwan hagano kapor. Hagapor ba pimbot uwanu kunu beriw. Ngimtip si siya ya kajingwan Jisu Kris. Lano unwan. Henry belay pat. Ay hangi de kisains bang ngintip. Ling ba kajing ja hagapertay ka bang iyo hagi di giski ka ba manta. Kajing jenjar halor kajing jenjar kinangwan. Ngayon tang kajing dum sudah ya kajing kermen. Hagajing imjong imenta. Kini kiyay kibang iyo hagi ni giski. Kila nang jur. Ngayon bakay kabanwan siya. Kalong kay kabay ikut lat. Bat kabay idu jing kermen sudah. Ngayay ngo yaw blay, baling ba, kijing ito lupa jong Jisu Christ. Kijing ito lupa jong ki prophets. Kahikay ya nga yapi bangin long kibastat, walang gimtip, ya kata kajing wanu Christ. Henry lingba ki signs, kidak, kibangiyo iya kinigisgi. Ngimday ban long kibabit. Bat kini, kijingja kinigisgi, kailan ng jur. Lalang yay pendep, bat lalang yay pendep, ya kajing sisya, jong kajing yato lupa, jong kaktiin jong ublay. Kapor ngimtip sisya. Henry ngi aingo yaw ublay. Ba kisains kidak. Kikay yang ayapi bangin long kibastat. Bangin nang ban penkre yaladi. Ban yay ap, ya kata kajing wan jong Jisu. Jisu ruang tolong kibalakloy. Now Matias arpusaw. Nabakumta piru tolong kibalakloy. Kibalakloy hagne kamot kibalalong ready. Kibalapan krek nabahakapor bapimot uwan ukunu brio. Bat kabasaw kadaw bangidayban pun krek. Kalong bakajingyap kabe yang ayapiman keski. Kani kalong kajing sisya kabang himla banlen ng ipi. Hagaktiin nang way kaong kumni.
We are not living every day, but we are dying every day. Kita kalong gafak, kabangama pi ngimla ban ignore, ngimla ban len ya kani kijing shisha. Kat bangadang yeng hangni pulpit ngadang keren ya kani somewhere, hey rehapo megalaya. Kadon kijing yambreo lane seperti barok kawai. Balaklat noy klong laklat no kikon laklat ulok kalok laklat miit pait kat bangadang keren ya kani kubor somewhere hey hani ka sinong megalia bi jongi ladon baklat ngiyap man kasgi ndai bangi imman kasgi udebet uang nagasam prapkundai sa punyo ato ken mau katno kabalungkot kajing im jongas token mau katno kalong kabalungkot kajing im jonga. Ujakap nagalanong kabasaw katsaw uwang kumni. Kay kajing im jong pi. Kalong ulo o ubami pao yatang sibit. Onda kumtati onda ja no jar. Ngayon kay kabadya hangin igisgi kabamanta. Nakani ka jingpang COVID-19. Ngayon kajing yap baudo hajar ubalay yap hakashiski kito kinpoy berkat bakin yap dan kena dan temen dan samla dan kentay dan shenrang man kasgi lagi hajar kiyap kito ro kinpoy berkat yalade bakajing yap kanap shibet nila syai masih berkat yalade ro nasuto ya kani kajing shisha. Sibo ublay ubo ya itamen basan busy like plang ban yap prapaus nem. Namar labo sisiin ya ubri ubang yap kadi kajing bo jong blay. Hadin katakawan kajing pishar. Sibo ngadan san paus nem. Kajeli jong kajing em jong anaka san pau syaka prapau. Kamot tangkat ni. Kadang yastet kisgigi por ngalapoy san pusan. Kadang yastet kisgigi por ngalapoy nrepo. Kadang yastet sigi por ngapoy nrepusan. Kadang yastet sigi por nyopo. Piidem ya kadang fat. Ni bamja man kisgi. Ni lek sobha man kisgi. Ni kamay spa man kisgi. Henry ni yap man kisgi. We are dying every day. Habang iyo kani kajing shisha, ko kihmen ki para, ki bayit ki jonga, ki basngap ya kani kubor. Ublay wong to penkret. Namar pimtip, ngamtip, kay kabanja yanga yapi. Lesibit nila syai kasgiya. Ke-proverb arpinyo banang kong kumni. Wat pensarong yala di siya pang kabalasyay. Nabang bintip, kay kabanjaya me hakabashiski. Wat kop ya kabalasyay. Namar ngimtip, kay kabanja tang sibidro. Sisya, kay kabanja, yagiti kiba laklat no, kiba layap no, daw po hajar, daw ulak belayap. Pitray ka to, kasi jarang kat, ngamngit ya kata. Baro, kadai kajing penyahat ka jang ublay, na marudon laka plan laka jing temu ka jang u, man pendep ya kaman ka jang u. Kitoro kemtip, baka jing yap kalap yaki. Kemtip bakin yap how COVID-19. Bon nanga napiru ngemtip. Ni siyang kali kajing yap kalaap do hang tehadam side haka aksiden. Kajing him jong ajang pi kalong tangkum ketedem. Ang ujekap. Kabapau yatang sibit. Anda kumtati kajano. Day na kinigidaw. Bau belay. Usadawa nanganapi.
bau it yang ayapi. Ukwa yang ayapi. Bangin don rengkat badu. Hakata ka jingsuk kababam jikut. Usang to pen kre. Ban ya kendu badu blay jangpi. Kabar pat. Kabenta kalong kani. Kumno ban penyak kre. Kumno ban ya kendu badu blay. Kabanengkong ni day ban eno ya kapop. Kita kalong kabau belay udawa nangabat napi. Kajing pun kre kabakongsan ban ya kendo badu belay. We must leave our sin. Ni day ban eno ya kapop. Hakabaka Bible kakot ya kani repentance kabot kajing kela kabamot. Kajingkala kabamot kabadala. Kabapai din no ya kapop but pai kmat no show blay. Kajingkala kabamot kabashisha day kum baong uphareng right about ton. Baro sikata ngayon jaga pertay nga mujabat ka ngayon magapop nga be kajing kwa bray jaga pertay nga be kaspa jaga pertay habakala kabamot long baong right about ton. Ngapai daging kedang ya kepercay, but ngapai kemat no shall blay. Katakan ka true repentance. Katakan ka jingkala kabamut kabashisha. Kabamut ban pai kemat no shall blay, but ban pai no daging kedang ya kapop. Ban long Kristan kabasuk. Ban don hakan yam Kristan kabasuk. Henry ban edo ya kapop. Kabeeba. Kata kalong kabang ngama pingyo i halaki yang kisem ki jongi. Iki kon ki khti. Ngiyo i ki himen ki para marjan para marpa ki babon ki Kristan sudah hiru. Henry Kim Shim eno ya kapop. U David uang kumno nakasam riu kat pra. Ladangan nyau ya kapop hadak kedon halaka dono janga utrai onom skeu janga. Ladangan nyau ya kapop haka dono janga utrai onom skeu janga. Hakatien pareng ko ang cherish. Cherish kamot nga muja nga sutenat bagata kapop nga kedup ya ka nga enjoy ya ka ngam trebret ya ka nga muja bat ka. Ladangan nyaw ya kata kapop hadonu janga utrai unum snyaw yanga. Bon ngidang entertain ya kapop. Ngimtre ban bread, ngimtre ban kela kabamot. Ho ngila ban wan jeseng, henre ya kata kapopat ngidang ya cherish. Hagi babon kirukom jo kijingem jong iki bang ngila. Kibang ngisyaw to bakalong kapop. Ngimtre ban bread ya kata kapop, ngimtre ban kela kabamut. Kasi kakren yang badyapi men para beyijong. Yapi ki besngap ya kadi kehubor. Haki yeng kisem ki jongpi. Haki yeng kisem ki jongar. Lesi dangdon ke kabanga mapi. Ngia cherish ya kata kapop. Ngia mujabat ni tenat. Ngi entertain ya ka. Ngim trek pelat no. Ngim trek plano. Namar long kaktino blay na kabanengkong yo anis nengkong kendai. Larang ngi plano ya lagi jong kipop. Ngim trek ban pla. Ban bread no. Ulang blay bahok bat bashisha. Un maap ya kipop. Bat un penkut ya kajing bam hok baro. Kata kabau blay ukwa yang ngaya pi bangin penkre kalong ba ngin lay ngin bread no ya kapop. Kani kabau blay ukwa yang ngaya pi bangin long kibas ngurit. Banwan no siu jisu lada ngimpat wan menur. Bat kamkut tang banwan siu jisu. Henry ban pediang no yo. Ban kela kabamot no. Nikiyay
kipop kibanga mapi ngilalet. Kenang bakas nam ke jong uci sukris. Kebaula play halor ding pna. Kan yo man sat no ikipop jong ajong pi. Ngisi ya ruai ketu kejing ruai nahim. Dan ke bor bateri pelah hakas nam kalberi. Lok lada pikwa ban yo laj na kepop. Lada ngakwa, lada pikwa. Kasna mukris kadon kabor. Kan penkut iki pop baro. Kenang bangin long ki babit. Banyak kendu bad ublay. Cisu ukhat yang ya pi. Uang tuan hanga. Pi baro ki batai. Bat ki bakia kajikit. Dengan penjem. Bat pinsiem. Kebajatai akan mensim jong pi. Hang no bapidan. Hang no bapidan. Pio sngeu. Ya kani ke kubar. Pila sngeu tu. Ya la ka jong ke jing im jong pi. Pi kwa ban pen kre no ya la di. Om la sya. Ndrai mentah kesini. Pendem ya la di. Deka jing sngeurit. Hakmat jong blay. Ong atrai. Ngala lepop ya me. Wan no siu Jisu. Pediang no yu Jisu hang no bapidan. Ndai ba penbor mano. Kadai kaman ke jangpi. Pediang no yu. Bau long try. Ya ke met bat ya ke mensim jangpi. Jisu it ya pi. Uat ya pi. Ukhat ya pi. Nakapor sikapor. Uang tuan hanga. Usngu to ya ke jing jangpi. Usnau to ikajing sosi ikajing kuslai jong pi. Usau to ikajing pang ikajing sitom ikajing jenjar ikajing pi. Uang towan hanga. Tangenyawan siu Jisu. Daka mensim jong kajing kelah kabamat. Kenang begini aban penkre iladi. Ai kan jakat beja. Ai kan longkat balong. Henry abangila penkre. Kemensim kesup. Ketengen. Bat kekemen. Namar laburi ya kejing im jong ajong pi. Ha ukris Jisu. Tau blay unker kulang yang ibaro. Abang yo sngau ya kani ke kubor. Tau blay kejing suk. Undon rengkat bat pi. Nakabenta keburang mo blay. Amen. Pisngau mensimu blay ukren ya pi. Hang no. Papidan. Tangin nyalit lang siya belay higajing duay. Piru. Dem laga khali. Duay gan. O nga try. Along nang pop. Maap yang ha. Try yung ulong try yung kajing maap. Compare lang pop kat no kat noro. Kasna mo kris. Kan pan kuit par. Ikipop baro. Nginlit. Siya blay ha kajing duhay. Blay. Paduk pa jeng ibabaning. Ha kajing telot. Nga keren ya kakitiin siyang me. Henry me. Nung bakakitiin siyang me. Men keren. Yang anang kong. Ba't yang ibaro. Kibiyo sngew. Nala kijang kiyeng kisem kijang e. Bangin penkre no yala di ko kanran. Namar habang ilayu iya kajing long jing man jaga pertai. Kidak kisin kila nang pau ko kanran. Kila nang jur nagawi kasngis kawaipan. Kajing yap kaladang sar kum kal er lang teri iki benriu baro. Yarap yengi bangin penkre yala di. Kenang habang ilapan kre. Nginyo ya kajing suskem. Yung kajing impam jikut. Mat bangin don rengkat bat me. Nabam jikut, sibam jikut. Keren ko pa biit. Yung ibaro kibiyos nyo. Ay bagas nam kajang me ko try. Kanya bansat ikipap jang ibaro. Madladadon gitu kibakwa ban pediang ya me ko try. Metip mame.
Rum mame, long try, long kenran, ya kecing em jongki. Kenang makin yo ya kecing em kebatamai. Ngai ti ya kibaro aki kesang ti belai bedon bor jong me. Ma pigi pop kilat kilet baro. Haka kerteng try. Badunong pen em beit jong yu Jesus Christ. Ngaduai ngadem apan kini baro. Amen. Ngi aingu yu blay, ubala don rengkat bat ngi hagani ga jing seng, bat ngi dap da ga jing songu, ya ko khubor na ga htien ga jong blay, ka bangi layo sngaw na itemen basan jongi, itemen basan BC light plang, bat ngi nget bo blay la kur khuye pi para bangit ba it, ling ba ga khubor, bat ling ba ga jing IT ga jong pi. Ublay to nang kur khuye pi itemen basan, unang aibor ya pi, ha ga jing shakri ga jong pi, ya ka kam ga jong ublay. Ngi pen pauru ga jing songu, ya I Mr. But Shaprang Lingdo, but I Mr. Mat Biang Tau Shadap, Kibala ai ka to ka jing ruai, kabala long shisha ka jing kurkuman sim, nagabenta jongi lang baro. Ubleun kurkuya baro, kibala shimmenta, hagani ka jing seng jing agani ka por. Ubleun donakat bat piru, ki parabangit ba it, bat ki parlok ba it. Ngini penwai no, eka jing seng ka jongi, daga jing ruai ka ba shispa arpo. Bat hadin ka ni ka jing ruai, nga kerpat ya itemen besan, ijongi itemen besan Dr. Olamare ba in sngob haban sa pelat yangi daga jingker kupen wai. To pa mame ya umensim ba dawa jisu hi ka jingtre jong u kum kading a pa ya u shangi ka jingruai ka ba shispa arpo. Tupa mami ya umensim pada wajisuhi ajing trejong u kum kading apa ya usyangi angel kira duroi kira ipen herla jing sawa utrai jisu ajing kang uyeng ongala janwan kum kakular kabakor siapa onte naneng ya mensimbakut kabor ublei hangi baseng angel kira duroi kira ipen herla jing sawa utrai jisu ajing kang uyeng ongala janwan kat kum kamon jong me unwan ben kendo ya kibril ya kinong yo uneng bantan basya taken yo kill angel kira duroi kira ipen herla jing sawa utrai jisu ajing kang uyeng ongala janwan umba mikular try
siapa unhi yar kloin unong pentungen syari klau hangi kade un poi agel kira tu roy kira ibn her la jing sawa u try jisu ajing kang u yeng u ongala janwan Kok pa jungi mabeneng. Ni ai ngui me ko try na mana ka por ka ba ko dor. Ka mangila ban ye seng lang ha ka teng ka be imbat ka don bor ka chome. Ngila ban chekri ban mane ban yaro me ko try. Bat kham tam ban yo sngo ban cha skor ka khobor ka tin chome long bo shek chome taman san biselaj flang ablay. Isnei ko try ban ker khu ye ke barok la pendap. Kham tam ka khubor ke tin ke chome ko trakan yo ke jaka ke donut ki men sim ke ko mar ka por namar ngi don kam ken ko tra ya ke bible ka balang ke don kam ko tra ke jing thau thmai do men sim ba khoj kari bar ka parthai barok ka wei ko tra ngi don kam ya ke pentecost ko trai ban pen saj bor ban tham pen thamai ko tra ke jing lo men sim jing ko tra ko men ki sngi ki por ki ba Isnei ko kan rat ka jing syakri ka jing mane ngi oban ayam lang ka por ka khobor ka long ka bor ngi ko tai nang ya chaprang kum ki khun ke bla se uspa ki jong me sgau ko tai bango je ma pri ki pop na be ke ngi pan ngi dem ke tengu ji su nang panime batara air ku jing ai ka dap biang dap ka hai try nong prim Jesus Christ ka jing ba ka ba mayan ka ba phla ka jong bleu ku pa na bam cheu kut lemrus la ba thiang ka jing pachaj bor ka rom sim ba khoj Hoi kini ke jingir ku lai away blay kin chong sa bangi kum ki kun ke bele sil spark chome kin chong sa bat ki wei pat ki bangai saudong ke perthai ki badem bat chakriyo blay menta chata bom jukut ru amen